Oke guys, hari ini adalah syuting hari keempat lebih tepatnya. Jadi ini scene yang ada di Masjid Raya. Nah jadi apa ya? Sumpah gue bingung juga sih. Sebenarnya gue bingung juga. Bentar. Nah jadi gini, kita kan mau berangkat lagi nih ke Padang. Jadi rencananya gue mau berangkat sama Dapai. Cuman masalahnya Dapai hari ini ada kendala, jadi nggak bisa berangkat bareng sama gue. Dan gue berangkat sendiri aja ke Padang. Nah, jadi mudah-mudahan nanti pas di Padang seluruh pengambilan gambarnya berjalan dengan sempurna. Doakan semuanya guys. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Sihan pagi-pagi, nikmatin dulu dong pemandangannya. Aduh. Ya, cornering dulu guys. Oke guys, ketemu lagi nanti di Kota Padang. Dan ya gue mau gas dulu ke Padang. Jadi ya sampai ketemu aja lah nanti di Kota Padang. Oke siap guys. Nah oke guys, kita udah sampai di pom bensin. Jadi gue mau ngisi bensin dulu. Gak ada turbo ya, cuman ada Pertamax 92. Oke siap. Pertamax 50 kak. Aduh jatuh lagi. Oke sih kak. Gak dijawab. Aduh, gak dijawab gue. gue mau meditasi dulu di sini karena lumayan pegel bawa motornya. Jadi gue mau cek notifikasi dulu dari teman-teman yang masuk ke handphone gue. Oke, nanti kita lanjutin lagi di video selanjutnya. Si Om harus dituakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo minta maaf lo kali ya, wajib minta maaf gitu. Sesuai jadwalnya kali ya. Nah, terima kasih untuk udah bisa doanya yang masih semangat sampai hari itu buka proyeknya Sumatera Barat. Dek Haratu, Dek Treasure. Indonesia, negeri indah alam dan budaya. Masuk. Hei Sumatera lambat mulu. Emang nggak bosan ya? Salah. Oh iya nak. Rek bang. Iya saya. Awak fokus ke itu tadi. Saudara produser. Salam deh. Jadi Emang nggak bosan. betul. Saya coba. Jadi pak. Serina kok. Kagak kan saya Om. Masuk. Tahan. Sorok masuk. Masuk. Ayo. Lihat pada yo. Ya, tahan ya. Pakak kali. Sumatera Barat, Indonesia, negeri indah alam dan budaya. Meski terlihat sederhana, tetapi tak untuk kita
sederhana. Perdamaian. Amin. Sumatera Barat, Indonesia, negeri indah alam dan budayanya. Meski terlihat sederhana, tetapi patut untuk kita jaga. YouTube Minang.